You're listening to the Chic Code Podcast with Wirda Alyssa and Sophia Arisa. All things chic, candid, and comedy. Hey girlies, welcome back to another episode of the Chic Code Podcast, and this episode is proudly brought to you by Celebfest Ramadan, presented by Amber and UTV. Your ultimate rider shopping destination with exclusive collections, top brands, and meet and greet with celebrities, all under one roof at Suntec, Singapore. And located at Hall 403 to 406 from 27th Feb to 1st of March, 12 p.m. to 10 p.m. Family friendly and not to be missed. You can visit celebfest.sg and follow at celebfestsg on Instagram and TikTok now. Yeah, now, right now. Right now. Yeah, kalau korang mesti pernah dengar lah Celebfest. Mesti pernah pergi. Mesti pernah pergilah. For Singaporeans, gila kau. Gila kau tak pergi. Singaporeans pula suka Malaysian celebrities kan. Ya, mak-mak kita kan. Aku queue lah untuk ambil gambar Remisha. Ya, Syahida. Ya, kau sanggup beli kuih dia. I didn't know about that, man. I didn't know about that. Yes. Okay, this year we should queue for somebody lah. We should lah. Correct lah. Let's pick lah who we want to buy. But anyway, talking about Malaysian celebrities, very, very special guest here with us today. Yes. We have Amira Othman in the studio. I terhibur tadi. Terhibur Yes, terima kasih sudi datang. Thank you sudi ajak I. Jauh datang. Jauh Jauh lah. Actually I kan memang from Johor kan. Actually. So dulu kita selalulah ke sini kan. Oh really? Sebab my mum suka masuk Singapore. So I lah yang mengikut kan. Tapi actually lepas I nyanyi, of course kita memang selalu join event dekat Singapore. Oh ya ke? So I think Singapore ada crowd yang sangat supportive lah. Yes. Every time kita bawa barang kita, dia mesti beli. Yelah ni nombor satu ni beli queue. Syak punya You jual apa nanti I beli. Yes. Okay. Of course. Amira, you Johor belah mana? Skudai. Oh, Skudai. Dekat lah kan. My dad is Malaysian. So my dad memang orang Johor Pontian. Wow. Yes. So sama-sama orang Johor lah ni. Yes, half Johorian. How Johor? Oh, interesting. Tapi kalau you selalu dulu bila you ikut family you masuk Singapore, you also pergi mana? Mustafa Center ke? Mustafa Center antara yang wajib. Kan? Tu wajib. Lepas tu I ingat dulu I akan pergi makan satu prata prata sausage. Tapi seriously I lupa. I rasa dekat Takashimaya kot. Ada Go Franks I tak ingat apa nama dia. Tapi dah tutup. Dia memang dah tutup dah. Dia prata roll with sausage. I love that. Mesti prata dia case prata instant kan? Ya, prata instant. Tapi dia ada sausage. Ya, dia punya tak tahulah kat saya macam sedap gila time tu kan. Tapi lepas tu I pergi dah tak ada dah. Tapi every time I pergi tu I rasa macam mengimbau lah kan. Time budak-budak ikut mama jalan kan. Tapi sekarang dah jarang lah. Of course kita dah kat KL kan, dah kerja jadual dah lain. So tak dapat dah lah nak spend time macam tu. Sangat. But thank you so much lah. I tahu you sangat-sangat busy. Adalah. And then you managed to, spare some time for us today dekat studio Chic Code ni. Sure. I buat busy. You buat-buat busy. Bukan busy. Kita faham sangat. Okay, untuk pendengar-pendengar yang kat luar sana, maybe you can share a little bit more about yourself. Yes. Apa ya? How do you want the viewers out there to view you? Yeah. The Amira that you want people to know. Yang pertama I rasa biarlah dia tengok tu dia rasa macam okay lah, I tak nak buat benda pelik-pelik ke kan. I tak nak cakap benda pelik-pelik ke. Sebab I rasa jadi public figure ni memang somehow kita influence orang kan. Kadang kita rasa macam
Tak pun. Tapi kalau I tengok my DM kan kita pakai ni, dia cakap okay Mira kita dah beli macam ni sebab I suka tengok you pakai, contoh kan. Mira kita cakap macam ni sebab kita selalu dengar you cakap kan. So sama I rasa benda tu memang influence orang. Walaupun I pun rasa macam siapalah I ni untuk influence orang. Tapi bila every time kita ada follower sikit, supporter sikit, orang-orang ni yang akan selalu macam Mira kita nak macam ni, kita suka you macam ni. So I rasa macam wah, rupa-rupanya dia bagi kesan juga kan, apa kita cakap, apa kita pakai kan. So I rasa macam hopefully kalau dia tengok I tu, dia tak adalah macam nak buat benda pelik-pelik lah. Itu je lah. Tapi don't worry, because kita memang nampak you from like social media, from TikTok. Kita macam oh my gosh, Amira Othman is such a demure Girl next door. kan. Very sopan. Adalah, tak adalah sopan kan, tapi actually I tak nak I tinggalkan benda-benda yang tak baik untuk my followers lah. Sebab I rasa at the end of the day I pun nanti ada anak kan, I pun ada family kan. So kalau I buat benda-benda yang tak okay, yang negatif, I takut benda tu patah balik kat I kan. So I buat tu bukan sebab I nak orang rasa macam okay Mira I bukan nak nama tu lah. I just buat tu untuk diri I and cucu cicit I lepas ni. Cucu cicit walaupun macam lama lagi. So I rasa macam apa kita buat, kita akan tinggalkan kesan lah. Walaupun kita rasa macam takut kan. Tapi percayalah yang memang macam tu lah urusan dunia ni kan. Dia macam roda kan. Betul. So kalau boleh I tak nak buat benda-benda yang tak okay lah. Walaupun I rasa I manusia. Betul. Of course I akan ada buat salah, buat silap, terlepas pandang dan sebagainya kan. Actually it's quite scary, but well, in this day and age macam digital footprint, like whatever we say, it's gonna be like permanent on social media kan. Do you think it's stressful as a public figure, as macam pelakon ke penyanyi ke zaman sekarang, rather than macam zaman macam mak-mak kita kan setakat tengok majalah. Betul kan. Sekarang macam lagi stress kot. I rasa sekarang memang very challenging lah kan. I tak tahulah besok lusa zaman-zaman yang anak-anak kita lagi kan, anak kita kan. Sebab sekarang pun I rasa macam very tough kan. Kita memang hidup di zaman social media. Social media ni dah mendominasi semua benda kan. So I rasa macam untuk jadi seorang public figure ni bukan senang lah. Baru I berborak tadi kan. I rasa bukan senang. Tapi of course apa sahaja career kita akan ada orang kata kurang lebih lah kan. So public figure ni I rasa itulah benda yang orang rasa kita tak boleh buat salah. That's kan? true. Aku actually respect Malaysian celebrities, especially because you guys punya country kan besar, sangat besar. And like you know macam netizens pampum Netizen rajin, stressful. It's such because in Singapore kalau you jadi pelakon ke penyanyi kat Singapore, there's no roti kaya, there's no you know what I mean, those kind of sensational media platform. Tak ada paparazzi, tak ada. Kat Singapore penyanyi buat apa, pelakon I don't care. Betul. Sebab tu like kat sini kita minat sangat dengan Malaysian celebrities because you guys are like bigger kan macam itulah I rasa benda tu memang tak senang lah kan. Tapi anyway I rasa macam bukan kerja kita lah nak impress semua orang kan. Sebab of course akan ada orang suka, ada orang tak suka kan. Betul. So I rasa kalau kita duk macam fikir okay, nanti orang ni cakap sini, nanti orang cakap, lama kita gila tau. Betul. So macam I rasa as long as kita tak buat benda jahat kat orang, and then kita ada intention yang baik, dan orang lain punya opinion tu kita tak boleh nak ubah kan. Kita tak boleh nak educate dia, kau kena suka aku, kau faham tak kan. Betul. So bukan kerja kita lah. Dan kalau kita nak buat benda tu pun end up kita akan penat dan kita akan mental sebab kita nak please semua orang kan. So jadi public figure ni tak semestinya tak buat salah lah. Of course kita akan buat salah juga kan. Tapi tak semestinya kita boleh dibully kan. Dicakap sebarangan. I rasa tak kena ada adab dan akhlak lah. That's true lah. Kita selalu cakap macam we have to have macam social media etiquette tau. Because ramai orang tak ada. Betul. Tahu orang tu selebriti, tapi kau janganlah kepo sangat because they are humans. I mean like you need to have boundaries. Like, true. Okay, I mean macam like Amira gini ke, Amira gitu ke. Hello, she's a human. Like would you ask like your friend, you ni ke, you won't. Exactly. So macam practice macam if you macam takkan tanya orang yang you kenal this kind of questions, so please don't normalize macam asking celebrities those kind of like super personal questions just because you guys are celebrities kan. I rasa
yelah, memang kalau kita keluar, kalau I keluarkan statement ni, mesti orang kacau, dan tak payahlah jadi artis kan. orang akan argue benda tu pula kan. Tapi tu I cakap, artis ni cuma carry je kan. Jadi penyanyi, jadi pelakon. Cuma yelah, dia ada exposure yang besar, orang tengok, orang lihat. Actually I faham je bila ada orang nak tanya soalan-soalan sensitif ni kan. Tapi kalau kita sebagai manusia lah, kita tak payah cerita kita dengan artis kan. Kita dengan manusia pun macam I personally, I sangat sensitif. Kalau I nak tanya orang, I rasa macam kan, boleh ke tanya? Boleh ke tanya? Sekalipun dia bukan artis kan, sekalipun itu hanya kita berdua, I macam takut tau. I rasa macam boleh ke aku tanya Kot lah benda ni sensitif kan. Nanti balik dia terfikir kan. So end up I rasa macam tak nak tanya, kecuali dia cerita kan. Kita pun macam okay lah. Sebab kita dibesarkan macam tu. Maybe my parents pun dah cakap, okay, ada benda boleh tanya, ada benda jangan tanya kan. So kita dah biasa, kita ada environment yang seperti itu. So sampai ke besar, kita rasa macam okay lah, ada benda tak payahlah tanya kan. So bila sekarang ni kita kena tanya soalan-soalan macam tu, I rasa macam okay lah, itu pendapat orang yang rasa macam artis you kena ambil tahu kan, kena ambil tahu. Tapi anyway, kita pun manusia biasa lah kan. So tu I cakap, memang tough. So siapa nak jadi artis, fikir balik. Betul, fikir masak-masak. Betul. Okay, so macam when you talk about macam orang punya public opinion lah, ada orang cakap macam tu, macam ni, you pernah ada macam reach you punya threshold tak? Sampai macam I quit tak lah. Bukanlah sampai I quit, tapi macam in a way macam you really dah macam dah cannot take in dah. Itulah, pernah tak sampai tahap tu? I rasa nasib baik I memang dibesarkan dengan family yang diorang memang jenis yang diorang memang chill. Diorang macam kalau pada pandangan diorang macam kalau netizen nak cakap lah. As long as you tahu apa you buat kan. You tahu, parents you tahu. So you jangan ambil kisah. So kita dah dalam kepala kita dah, bapak kita dah cakap dah, aku tak payah ambil kisah. Tak payah ambil pusing kan. Tapi I rasa benda ni cyberbully ni macam makin menjadi-jadi ya sekarang. Makin menjadi-jadi. Maybe sebab tak ada orang yang take action kan. Sebab semua pun macam malas kan. So that's why diorang ni berani lah kan untuk bercakap. Of course. So I rasa kita esok lusa kita memang yalah, kalau I memang diberi pendekatan untuk sentiasa jaga cakap kan. Memang kena tulis pun kena jaga kan, benda-benda macam tu kan. Tapi maybe ada orang dia tak dibesarkan dengan benda ni lah. So maybe dia tak faham apa dia buat tu salah. Betul. Apa dia buat tu tak okey kan. So macam mana kita nak fahamkan dia kan. Dia akan faham apa yang dia nak faham kan. Takkan tiba-tiba kita nak jadi parents dia pula kan. Kita nak cakap jangan buat macam ni, tak elok kan. Dia tak nak faham pun kan. Sebab dia nak buat apa yang dia nak. Correct. So kadang-kadang macam kita kesian, kita rasa macam kesian untuk dia diuji dengan benda-benda macam tu kan. Mudah-mudahan kita tak buat lah. Hari ni mungkin kita tak buat, kita tak tahu kan. Hari ni I cakap maybe I tak buat, I pun tak tahu esok lusa apa benda yang nak jadi kat I kan. Tapi I rasa tak boleh lah, tak boleh buat orang lah. Sebab macam I cakap lah, kita pun ada keturunan, kita pun ada takdir yang lain kan. Betul. So be careful lah. That's a very nice way to put it. Just be kind lah guys. If you're listening out there, be kind. It doesn't pain you to be kind. Okay. Let's not talk about cyberbullying anymore lah. Let's talk about something. Romance lah. I cannot wait to ask lah. This one is your favourite lah. Yes lah. Okay. Okay, Amira and Fatah, who fell in love first? Straight tak ada. Oh, ini kalau bagi statement ni, semua headline. Bulan roti kaya. Make sure credit lah dia tengok. Betul lah, actually kita memang kita bekerja lah sebenarnya kan. So I think memang takdir lah kan. Dia betul. Macam kita kerja lepas tu tiba-tiba kita, of course hari-hari macam I kan, I memang belum bertemu jodoh kan. So sampai umur I 32 tahun tu memang I doa lah kan, mudah-mudahan Allah bagi jodoh yang terbaik pada waktu yang paling baik. Walaupun I tak tahu siapa kan. So along the way tu maybe Tuhan dah cakap okay, inilah jawapan pada doa engkau kan. So macam inilah jalan dia kan. Aku buka jalan dengan cara mungkin kau bekerja, kau jumpa orang ini kan. Ini pun I rasa banyak orang question kan. So I pun tak tahu nak explain. Sebab I rasa macam I pun tak tahu urusan takdir ni kan. So memang semuanya macam sangat unplanned lah. Kita memang betul-betul
jumpa tu atas dasar kerja. Malah I tak pernah jumpa dengan dia pun dalam industri. I kenal lah Fatah Amin, tapi I tak adalah macam stalk ke, macam queue macam Remy Isak punya macam crush tak ada. Macam Even pun kita tak ada ada sekali kita terselisih pun macam tak ada conversation pun kan. Malah I pun pernah cakap I tak nak kahwin dengan artis. Tengok you pernah cakap? Tuhan memang bagi benda. I memang cakap I tak nak kahwin dengan artis, especially pelakon. Oh my god, you specifically said that. Okay, it's always like that. Yeah. Macam like, so must watch our words. Yeah. So kat luar sana, aku tak nak kahwin dengan millionaire. Oh tu mana kan? Aku tak nak kahwin dengan orang kaya. Dapat orang kaya. So I rasa macam so I rasa macam sometimes kita tak tahu apa yang baik untuk kita lah kan. Kita rasa macam tak nak lah, tak okey lah kan. Tapi Tuhan cakap inilah yang terbaik untuk kau kan. So I rasa macam itu adalah takdir lah. Memang kita orang pun macam fikir-fikir balik, memang satu memang tak pernah bertegur, tak pernah apa-apa lah, tak pernah ada conversation ke apa kan. Tiba-tiba lepas kerja and then macam ni cakap dengan my parents macam ni, dipermudahkan lah kan. Mungkin dah tertulis lah. Ya, tertulis memang. Aku couldn't stop blushing. Tapi siapa cakap macam siapa minat siapa dia, you faham tak? Siapa minat siapa dia? Tahu this is Allah's arrangement, of course kan. You will meet Fatah. Tapi siapa yang macam catch feelings first? I think sama-sama lah kan. Sama-sama lah. Sebab itulah macam cakap, macam kita tak plan kan. Tiba-tiba macam kita dah ke fasa yang sebab kita pun tak nak lah ambil masa yang terlalu lama kan. So I think sama-sama kot. Nice. That's so cute. Kau tahu what's in my mind? Lagu dia. Lagu apa? Segenap rasa, segenap takdir. Itulah. Actually masa my brother Ifan bagi I lagu tu kan, I macam wow, lirik ni macam kena-mena jugalah kan. Sebab memang betul I cakap banyak orang question macam-macam kan. So segenap rasa, segenap takdir kan semuanya dari ilahi. Betul kan. So I pun macam DM macam pandai kau buat lagu So betul lah, bila teringat lagu tu I pun macam terfikir betul lah, memang lirik tu dia actually yang tulis tu my cousin. So of course my cousin ni memang very close dengan I kan. Dia pun tahu I punya personality, cerita-cerita I kan. So maybe dia tulis tu memang betul-betul dari hati dia kan. Bila baca balik sangat dekat lah dengan I. Okay, next question. Next question. Can you list 5 things you love about your husband? 5 things, maybe his 5 characteristics ke kan. Okay, yang ini pun confirm akan headline tau. Oh, confirm akan headline. Ini kat ni tak apa approve. Okay, I think punya kesabaran lah kan. Sangat sabar. Correct. Sangat bersangka baik. Betul. Lepas tu orang dia genuine lah rasa. Dia tak ada macam, walaupun dia seorang public figure ke kan, dia seorang artis ke, dia macam kalau borak dengan dia berbalik, dia mesti lah dia akan berbalik macam, dia akan macam tak apa, Allah ada macam tu. So mungkin kita ada wavelength yang sama kan. So I rasa benda-benda tu yang bila kita borak dengan pasangan kita tu, kita rasa macam okay lah, kita tak ada benda nak argue sangat kan. Sebab kita ada matlamat yang sama lah I rasa kan. Banyak 5 yang kena listkan. Maybe sabar, penyabar, genuine. Okay. Apa lagi very protective. I rasa semua lelaki protective kan. Dan dia pun bukan maybe lah, dia memang salah seorang lah kan. Kalau tengok cara dia dengan family dia kan. Ibu dia, adik-adik dia, anak dia. Lepas tu yang keempat, apa lagi sekejap Kan nanti orang cakap puji-puji suami lebih-lebih. Korang jangan Empat apa lagi? Siapa lagi nak puji kan? Siapa lagi nak puji? Orang lain puji, nanti kau ni pula. Handsome. Yang kelima. Apa ya? Penyabar, genuine lah. Tanya aku. Bukan laki aku tanya dia buat apa. Okay, genuine, penyabar, penyayang kan. Penyayang. Protective tu kan. Handsome, boleh lah. Cukup Cukup. Simpan sikit kan. Takut
kot lah. Yelah. Actually I rasa jodoh ni Tuhan akan bagi kita orang yang bersesuaian dengan kita lah kan. Betul. Kadang bila tak ada jodoh kita rasa macam I mean kalau I ada benda boleh share dengan adik-adik I kan. Kalau dia orang ni putus cinta ke apa, I selalu pesan kat dia yang macam kadang bukan orang ni tak baik kan. Memang Tuhan akan bagi kau orang yang bersesuaian kan. Betul. Mungkin dia tak bersama tapi dia dengan orang lain dia sesuai. Betul. Kan? Tak ada isu, tak ada gaduh. So kalau I pun kalau ada macam yalah belum tipulah I tak pernah bercinta kan. Tapi I rasa macam kalau tak jadi tu maksudnya tak sesuai je. Bukan sebab dia I pun macam nak putus cinta tu I nak macam marah ke macam jahatnya kau ni, tak ada. I rasa macam memang kita akan temu dengan orang yang bersesuaian je kan. Kalau tak ada jodoh then putus sebab tak sesuai lah. That's all. Betul. I like that. That's for the young girls out there listening to us. Jangan nak meroyan sangat dah break up. Tak payah stress kan. Betul. Tak jodoh. Just it's simple. It's okay, move on. It's Allah's arrangement. So you just have to believe. Okay. Yeah, okay. So tadi kita ada borak-borak kan sebab you cakap you baru balik Istanbul. You said there's about postcard cinta dari Istanbul. Betul. What is that all about? Okay, mula-mula kita shoot postcard cinta dari Auckland. Okay. Dengan UTV lah kan. So lepas tu alhamdulillah I rasa memang fans macam suka, happy dengan cerita tu, karya tu. Time tu kita belum kahwin lagi lah kan. So Datuk Nana macam nak hadiahkan fans, dia buatlah postcard cinta dari Istanbul pula. So yang kali ni kita punya episod ni dah berkahwin lah. Yang dulu yang Teli dulu tu belum kahwin kan. So kali ni memang kita berlakon dengan Abang Bel Nasri, Nora Danish, Syari Al-Haddad. Bayangkan Syari Al-Haddad dengan Bel Nasri bergabung kan. Macam memang shoot tu jadi very fun. Tapi dalam masa yang sama adalah emosi-emosi sikit kan. So I rasa drama dia very simple, straightforward. So khas untuk peminat-peminat dan semua yang subscribe UTV lah. So hopefully korang enjoy. Kita shoot dalam keadaan sejuk tu. It's freezing cold I heard kan. Tapi best lah. Best lah. Okay, so nak kena subscribe to UTV baru boleh tonton. Betul. Postcard cinta dari Istanbul. So kira Singaporeans pun boleh subscribe Boleh. to UTV, is it? It's available in Singapore, so is it? Dia app. Okay. I think semua orang pun boleh subscribe. Dan dia bukan satu cerita je lah. Dalam tu ada macam-macam tele lain, telemovie lain. Memang kita ada macam-macam artis juga. Ada Siti Khadijah, Zola Arifin, Remy Ishak. Oh yeah. Ketawa kau. Oh yelah. So korang akan rasa happy lah kalau subscribe UTV ni. Sebab memang banyak macam-macam genre drama pun ada. And then talking about Istanbul kan, because you dengan bila you film for postcard cinta dari Istanbul tu, you dah kahwin lah kan dengan Fatah. And then what was like the sweetest moments over there dekat Istanbul, or the places that you guys went together bila tengah filming macam tu? tak sempat je. Sebab yang pertama Fatah tak berapa sihat kat sana. Kesian dia jarang sakit tau. So bila dia sakit tu macam kesian je sebab maybe terlampau sejuk sangat. Tapi of course kali ni lain sikit lah kan. Kita dah ada suami yang teman jaga kan. Tapi overall I rasa every time kerja dengan husband ni memang kalau berlakon tu senang lah sikit kan. Macam ni maybe I bukan passionate dengan berlakon. Yelah. Kalau ditanya, of course priority I pada nyanyian lah kan. Bila berlakon dengan husband ni, dia macam okay, yang ni awak buat macam ni, yang ni awak buat macam ni. Dia ajar lah kita kan. Kita pula tak pandai berlakon. So dia mudah kita nak faham dan cerita and script and character tu kan. Sebab dia dah biasa berlakon kan. Tapi yang sweet moment tu macam macam tak sempat. Sebab kita banyak shoot. Kita ada shoot Amber Baju Raya. And then kita ada lagi satu travelog. And then kita ada telemovie juga. Fatah ada 2 telemovie. I punya satu lah. So semua dekat Istanbul. Semua kat Istanbul. Wow. Busy. That's why kita lama kat sana lah. 3 minggu lah dekat sana. Wow. Tak sempat naik hot air balloon pun. Tak sempat. Serius lah. Wow. Oh, tu dekat sana? Yes babe kan. Tempat hot air balloon. Tapi aku takut sih naik hot sama air lah. balloon. Aku takut. I pun tahu. How do you control the hot air balloon? I don't know. Get what I mean? Yeah. Is there like a machine? Because dia macam kau light tu api. Betul-betul. Dia terbang. Kalau tak terturun-turun
Betul juga. Macam mana nak turun? Tak ada orang, tak ada driver. Okay. Ini mengarut. Cute lah. Okay, soalan seterusnya kita nak tanya you. Tadi you ada mention pasal you shoot Amber Raya collection dekat Yes. sana. Oh, can you tell me more about the collection? Yes. Okay. Untuk Raya Collection Amber ni, actually kita ada, tahun ni I, Nuradani, Syah Al Yahya, Hil Husaini, Fatah Amin, semua dah sebut Okay, semua. Okay, kita orang semua pakai lain-lain collection lah. Okay. So macam Syah designer lain, I punya lain, Nora lain kan. So kat sana tu memang yang bestnya kita dapat tengok view yang cantik kan. Lepas tu kita dapat shoot campaign shoot ni. So I rasa baju-baju Raya Amber tahun ni memang I suka design-design dia. Yang penting dia, I rasa dia very simple. So macam nak buat kerja kat dapur tu senang lah sikit. Dan dia ada option lah. Ada yang kurung panjang, ada yang kurung pendek. So depends preference macam mana. Tapi kita ada banyak option lah. Nice. Yeah. Okay, Amira, you paling excited untuk apa kat Select Fest? Macam performance ke? I rasa selain daripada I nak menghabiskan stok-stok, Yes. stok-stok baju, of course I nak tengok kawan-kawan I perform lah kan. Ada Nadira, Abang Ajai, Nabila Razali, Bella. Dia pernah ni tau nyanyi macam Ajai tau. Ya ke? Nyanyi sikit? Tak boleh. Tak lah. Ada Bella Astila, and ramai lagi. Dan sebab last year pun I pergi juga. Yeah. So I rasa macam memang crowd dia very supportive lah, sporting sangat kan. Yeah. So time diorang perform tu nampak semua pun sama-sama nyanyi. Betul. Kan. Yeah. So kita kalau tengok kawan-kawan kita perform, kita rasa macam excited tau. Sebab tu bila kawan-kawan I buat showcase, saya selalu nak datang. Sebab I rasa macam bestnya happy tengok orang perform kan. Yeah. So itu antara yang I excited jugalah. Are you going to be performing or not? Tahun ni tidak. Kenapa? Tahun ni macam kena menjual je. Oh, kena menjual. Ya. Tak sempat menyanyi. Faham sangat. Okay, Amira, kalau you tak jadi penyanyi ataupun pelakon, you rasa you akan Go to which career path? Maybe I akan sambung belajar sampai ke master untuk jadi lecturer kot. Wow. Sebab I rasa I suka maybe sebab I suka bercakap. And then I suka juga kongsi lah kan. I pun tak ada apa sangat nak kongsi, tapi at least kalau kita jadi lecturer, kita jadi cikgu kan, kita dapatlah menurunkan sedikit ilmu-ilmu yang ada kan, supaya kita dapat student yang bijak, yang baik kan. So itu kalau I tak jadi penyanyi lah. Jadi penyanyi ni dah tak sambung lah sampai ke master. Tapi you memang ada lecturer vibes lah. Yes, Ya ke? I was about to say that. Okay, Yeah. masuk kelas I. Yes. Kan. Dia macam very sopan tapi don't test her patient. That kind of lecturer. Correct. It's like dia macam masuk aura dia semua macam okay. Masya Allah. Cikgu cantik, cikgu cantik, cikgu cantik. Dah sampai. Cikgu Kak Bebel, cikgu Kak Bebel. Jangan lepas tu macam dia kira macam dia dimio. Gini, Zainal. Terus cakap pinggang Betul cakap pinggang. Boleh try nanti tu. Okay, kita nak buat rapid questions dengan you. Okay, so question number 1. Be honest, how long do you take to reply your messages? Kejap Dia kena rapid. Rapid. Depends lah. TikTok. Depends. Depends who. Depends who, Right? Yeah, exactly. Depends who and Correct. soalan tu. Yes, correct. Kalau suami, kita message mesti Immediate lah. ya. Kan. Kalau macam Kadang-kadang time kerja tak pegang phone kan. Betul. Lambat juga reply lah. Tapi kalau orang-orang penting kan, family, kena laju-laju lah. betul. Are you a texter or are you a caller? Text tu. Texter Oh. I tak suka sangat call. I suka call. Oh, Senang nak berbual. Just Eh. call me. Call me. Aku nak type penat lagi. Okay, soalan nombor 2. Wida. Okay. What is something you always carry in your bag but rarely or never use? Mana bag you? Baik Cuba tengok kita buat what's in my bag sikit. Mesti terkejut. Mari kita Macam-macam ada. Macam Cuba. bag Doraemon. Oh, ya ke? cuba sikit kita tengok. Serius lah? Iyalah. Serius nak Gimana? buat what's in my bag? Yeah. Bawa turun Oh tak bawa turun lah bag tu. Alah. Bawa yang kecil je. Oh, bag Doraemon tak bawa? No, bag Doraemon kat bawah. Okay. Okay, tapi apa dalam tu? Okay Sekejap yang I Temui pakai. Kejap Chewing gum kot.
Chewing gum. Oh, mesti ada dalam bag tapi tak pakai. Rarely lah, Lately ni rarely. macam tak sangat sebab I ada lagi satu. Oh, ada satu chewing gum. Gula-gula baru. Oh, Gula-gula angin baru. Gula-gula tu dah ditinggalkan. Actually I bawa benda penting je. So I rasa memang semua I guna lah. Betul. So Kecuali chewing gum lah. Sampai dah lunyai lah. sampai tadi I try lah makan kan. Dia macam dah lemau je. Betul, dia dah. Kan chewing gum kan when you first bought it at the store, it's very fresh. Yeah. Tegap. Dia kalau dah lunyai. Bengkok-bengkok. Bengkok-bengkok. Yeah. Yeah. Soalan seterusnya. Okay, what is one thing that fans often misunderstand about you? One thing? One. Banyak. Apa one ya? thing. Misunderstood about you. Ah. You garang tak orang ni? Ah. You garang Garang tak? tak I garang tak you? I tak rasa I bukan pemarah. Tapi ada benda I firm lah. Okay, Firm lah. Good, Ada good. benda I firm lah. Okay. Tapi I tak suka marah. I pening dengan marah. Betul. Sebab I rasa kemarahan tidak menyelesaikan masalah lah. Sebab sometimes bila kita marah kita tak rational. I ni adalah perempuan. Kita ni perempuan kan. Kan lebih banyak be emotional kan. So dengan marah, dengan emosi memang takkan resolve apa-apalah. Ya, betul. So I, kalau nak tanya garang tu maybe tak. Tapi ada benda I firm lah. Betul. Jangan marah-marah, Sofia. Jangan marah-marah. Okay. Next question. What is the most Amira thing you do when no one is watching? Dulu kalau I ada free time memang pergi swimming je. Swimming atau tennis macam tu. Before busy kan. So I memang suka gila air. Tapi dive I tak berani. Macam mana tu? Sama, I pun tak berani dive. Macam seram kan? Ya. Sebab I takut binatang kot. Betul. Kalau swim kan kat swimming pool macam safe sikit kan. I takut tank tu kan macam tiba-tiba aku Ya. tersedut air. Ya kan? Get what I mean? Get what I mean? So ramai orang Kan? meninggal dalam tu. Yes. Yeah. Takut lah. Kan So I nak jawab apa ni? Boleh lah tadi you cakap Apa soalan ni? Aku pun lupa. What is the most Amira thing Swimming and tennis. Swimming and tennis. Tapi tennis saya tak adalah pandai pun. Tapi my sister, my abang ipar semua suka. My anak buah semua pergi kelas. So I join lah kan. Best juga pungut-pungut bola. Tak terror pun. Tapi serious the best. What about pickle? Kan kat KL pickle pun kan best. ramai main pickle. lagi lah kan. Tapi pickle senang sikit. Betul. Tennis bola dia berat. Best lah. Walaupun I rasa I tak pandai main. Tapi I rasa macam dia macam ada benda yang kalau kita stress kan, kita pergi buat benda tu kita rasa macam relief tau. Betul. Dengan Aku swimming main lah. tennis lah. Actually swimming, kalau I stress pun I pergi swimming. Yeah, swimming is nice. Yeah. But So, penat But good, it's cardio. Penat. Tapi bagus lah. Exercise yang bagus kan. Okay. Yeah, that's Oh, dah nice. record tadi? Dah. Okay. Alright. So, itu sajalah. Oh, dah habis kasih. Oh, nak buat lagi ke? You kena buat podcast lah dengan Itulah. kita. Yeah, but thank you so much, Amira. Thank you guys. Thank you so I much. really enjoyed the conversations that we had today. Pasal social media, pasal cyberbullying, pasal Amira. Yes, so nice. Very girly thing. We love it lah. Thank you so much. And we wish you all the best untuk Celeb Fest tahun ni. InsyaAllah, thank you. Yeah. So, please datang ramai-ramai kan. Memeriahkan Celeb Fest sebab I'm sure harga pun special lah daripada harga-harga yang sebelum-sebelum ni. Yes. Lepas tu kita rasa sikit vibe-vibe nak raya tu kan. So hopefully semua orang datang ramai-ramai lah. Memang sangat-sangat happening lah Celeb Fest. Tiap-tiap tahun kita boleh tengok dia punya ambience dia orang cakap. Best Best. Kan? Happening. Happening. It's very happening. It's very I love it. happening. Yeah. I pun tak sabar. Nanti kita jumpa you kat Celeb Fest. Yes. Jumpa, okay? Ya, jumpa. Kasih dia queue dulu dekat Remy. Tak punya Ada express queue tak? Kabel. Kabel kuat. Okay, so thank you so much, guys, for tuning in to this episode. And this episode is presented by Amber and UTV, and it's your and Celeb Fest is your ultimate Raya shopping destination with exclusive collections, top brands, and meet and greet celebrities all under one roof at Suntec Singapore. Yes, Hall 403, 406 from 27 February to 1 March, 12 p.m. to 10 p.m. It's family friendly and not to be missed. Visit celebfest.my
SG and follow Celebfest Singapore on Instagram and TikTok now. Yes, thank you so much and we'll see y'all in the next episode. Bye-bye. Hey girlies, kita bersama dengan one of the sponsors for Celebfest Singapore. Kita ada Tudung People Singapore. Yay! We shall introduce Fiza lah, the managing director of Tudung People. Hi girls, so nice to meet you guys. So nice to have you. Yes, terima kasih sudi datang. It's an honor lah. Same to be here because you Thank guys you are so like much. so funny, chic. Oh, thank you so much. Okay, so I think you guys have come a long way lah kan with Celebfest. Yeah, Right. I mean, our journey with Celebfest started in 2022. Yeah, 2022. that's like 2 years after COVID. Oh, Yeah, if you guys remember COVID, kan? Yes, macam tak. there was a help to like gatherings. Yeah. Yeah, so that's when we realised where it's nice if you have participate in an event, you know, where we can connect with people. So that's why kita okay lah, let's enter Celebfest. That's our first meet with Celebfest. Oh, so dulu you masuk Celebfest as a vendor lah. Yeah, correct. Oh, So we only had like one small booth there. Oh. Yeah, because kita masuk like a bit last minute, so they only had one booth. Okay lah, just masuk lah. And Wow. then, yeah, daripada booth vendor to a sponsor right now. Amazing. Amazing. Now 2026. Wow. So what's the difference? Macam dulu you guys as a vendor, then sekarang as a sponsor, what are you guys offering for Celebfest untuk Okay, our so visitors kat luar sana? So we are very excited this year as a sponsor to actually, besides just products and shopping, because that's the fun part of Raya shopping, alright, but also to bring intention into the whole Celebfest punya shopping experience. So a different experience of like, because it's Ramadan, so we thought let's bring an intention to it, which is learning. So we are actually planning a 3 days program right before the door open. So it's a closed door event where we gather and learn about 3 topics. Oh, Yeah. okay. So shall I share about the 3 topics? Boleh. Please, silakan. Okay, so day 1 we are going to talk about meeting Ramadan where we are. Okay. Yeah, because sometimes we feel that when we meeting Ramadan kita kena come perfect. Yeah. But macam we realise over the years we come as what we are, it feels more wholesome. I see. Yeah. So that's one, and the talk will be by Ustazah Shamim Sultanah. Oh, that's really nice. So you called Ustazah Shamim untuk datang buat talk before the doors open for the Correct. public. That is from 10 a.m. to 12 p.m. Oh, that's nice. So kalau siapa-siapa yang nak participate or like be part of the talk, macam mana tu? Okay, Boleh just so what you can do is go to Celebfest punya Instagram, alright, and then click on the poster, and then on our Instagram, go to our Instagram, and then you can see the link there lah to sign up. Untuk sign up. Correct. Nak pergi talk. Kan Kalau you ilmiah. Yes, kan, of kan, course. kita pergi together. Kan, Looking forward to organised see by you guys TPSG. Yes, so that's day 1, and then day 2 is about staying kind while holding our boundaries. Wow. Yeah, because we realised that macam a lot of our community always ask us to share about this kind of topics. So we brought in Ustazah Syariati to talk about this. I see. Yeah, and then day 3 kita more lepak, casual, do a little bit of styling, and Boss Kitty from Malaysia for the first time will be sharing about her journey. Oh, that's Yeah. nice. So Bos Kitty turun sekali lah, turun padang Yes. on day 3 of Correct. Celebfest. Yeah. So that's also the other fun part of Celebfest is friendship of like our partners in Malaysia come over. That's nice. Aku selalu attend TPSG punya events kan. I love how they built such a nice community lah. I know, I saw you guys that time had like pickleball event. Paddle. paddle, that was Kita main nice. paddle. Macam pickle lah. Tu lah Di kan. tengah-tengah. Paddle. Lepas tu ada apa? Lepas tu the second anniversary. Yes, kan? and you were also there at our opening, remember? Oh yes, at in the opening. 2023. Yelah, sis support lah. Aku pun pakai, kau nampak ni selendang. That was ni. the first time I met you, I think. Yes, I know. So macam I'm really happy to see TPSG as one of the sponsors for Celebfest. That's something huge. Yeah, we're very excited, but at the same time nervous. Don't worry lah. Don't be nervous.
Okay, tadi sebelum kita start recording, I ada tanya juga, you all ada bagi tahu I pasal you all ada vending machine. Vending machine macam mana tu? Vending machine. It's like, you know, like the vending machine where you buy your drinks macam kat bawah, Yeah. but we're bringing it like tudung edition. Wah, cute-nya. Yeah, Such so a it's cute like concept. you can grab and go. So kalau you malas datang Arab Street in a way, alright, you can come by to our vending machine, which is a secret location, but at Select Fest we'll premiere it there first. Yeah. Boleh pakai note ke kena pakai coin? It's cashless society. Oh yes, Cashless lah girl. Come on lah. Come on lah, mu nak Apa pakai cash. Zrot. Ada tak makan duit kita. Kan kena crisp. Ada tu. Okay, so suka. Yeah, so cashless lah, dek. Yelah, siapa nak Come pakai on lah. cash dengan note? Yeah. Tak untung tu vending machine. Tak Kau faham tak? untung. Okay. Before we end off lah this product talk dengan TPSG, I nak tanya, you ada tips tak untuk new businesses yang macam beria-ia nak join Celeb Fest? Yes, correct. I think just join Select Fest, lemak terjatuh, with an open mind, alright, because you will never know like the amazing people you'll meet there, because we'll build very good friendship. And start small, start somewhere, because like us, we started with 1 booth, and then in 2023 we had 3 booths. Wow. Yeah, and then this time I think inshallah it's going to be almost like 5 booths lah, because it's a premium booth. Wow. Yeah. We're so happy for you guys. And we wish you all the best Yes. for the upcoming Celeb Fest. Don't forget to catch tudung people dekat Celeb Fest. Pergi borongnya tudung-tudung dia semua. Kau boleh buat selendang. Betul guys. Kalau korang dapat spot yang vending machine dia, please ambil gambar and tag TCC and tudung people juga lah kan. You will obviously see it because they're dekat entrance. Oh, you won't miss it lah. Of course. Bring your card lah. Bring your card lah. Kau Bring jangan your bawa card. cash. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Okay, so thank you so much. Thank you so much for having us. Thank you so much. And we see you guys dekat Celeb Fest this year. Bye-bye.